Današnja lekcija će biti posvećena lekovima za lečenje hiperlipidemije, odnosno povišenih nivoa lipida u krvi. Postoji veliki broj specifičnih hiperlipidemija koje su mnoge nasledne, tačno određene, utvrđene genetske defekte koji ih uzrokuju. Za razumevanje celog problema najbolje je podeliti grubo prvo sve hiperlipidemije na one kod kojih dominira povišen holesterol i na one kod kojih dominiraju povišeni trigliceridi. Razlika je u tome što tamo gde dominira holesterol povišen imaju veći rizik od nastanka koronarne bolesti, ateroskleroze perifernih arterija, ateroskleroze vratnih arterija, zbog čega može doći do šloga. Dakle, oni imaju kao problem aterosklerozu i razne neželjene događaje u okviru kardiovaskularnog sistema. Oni pak koji imaju povišene trigliceride, kod njih problem nije u kardiovaskularnom sistemu, nego problem nastaje sa gušteračom, odnosno pankreasom. Da dođe do upale pankreasa, koju nazivamo pankreatitis, nego kod pacijenta koji nemaju povišene trigliceride. Prema tome, te dve su karakteristike najvažnije. Da li su povišeni trigliceridi ili holesterol. Onda u tom smislu primenjujemo jednu grupu lekova za lečenje povišenog holesterola, a drugu grupu lekova za lečenje povišenih triglicerida. Kad su u pitanju povišeni trigliceridi, ređe se javlja taj poremećaj i tu najpre koristimo lekove iz grupe derivata fibrične kiseline. Gemfibrozil, fenofibrat, to su lekovi iz te grupe koji deluju tako što aktiviraju enzim lipoproteinsku lipazu u perifernim tkivima koja razgrađuje lipoproteine iz krvi koji sadrže u sebi puno triglicerida. To su hilomikroni, proteini vrlo niske gustine, koji posle razgradnje podesno lipoproteinske lipaze u perifernim krvnim sudovima u kapilarima se raspadaju i masne kiseline iz njih ulaze u tkiva, odnosno ćelije perifernih tkiva i iskorišćavaju se tamo u metabolizmu. Aktivacijom lipoproteinske lipaze imamo veću razgradnju ovih lipoproteina, pad njihove koncentracije u krvi i povećan ulazak masnih kiselina u periferna tkiva, što je u stvari pozitivan efekt. Ovi lekovi mogu zaista da snize nivo triglicerida, međutim i neka neželjena dejstva koja su nam problem. U praksi najvažnije neželjeno dejstvo kod njih koje je prisutno jeste nastanak kalkuloze žučne kesice, kod njih mnogo češće. Takođe oni mogu delovati toksično na jetru, mogu da dovedu do povišenja enzima jetre u serumu, pa i do većeg oštećenja jetre kao što je hepatitis. Ponekada takođe mogu, kad u malom broju pacijenta, i da oštete mišiće, poprično prugaste mišiće, gde pacijent ima bolove u mišićima i oštećenje njihovo koje se može nekad ogledati i povećanim oslobađanjem mioglobina iz mišića u krvu. Druga grupa lekova koja se koristi za lečenje povišenog holesterola se mnogo više koristi. Ima nekoliko grupa lekova koje ću nešto reći. Oni se koriste mnogo zato što je ateroskleroza daleko raširenija bolest nego što je to recimo pankreatitis. Koristimo za lečenje povišenog holesterola lekovi iz grupe blokatora enzima hidroksimetilglutaril koenzima reduktaze ili HMGO reduktaze. To je enzim koji u jetri je značajan za sintezu holesterola. Kada ovi lekovi blokiraju taj enzim, onda se u jetri manje sintetiše holesterol. Kad se u jetri manje sintetiše holesterol, onda jetra ima potrebu da preuzima holesterol iz krvi. I ona to čini tako što na svojim ćelijama povećava broj receptora za lipoproteine niske gustine ili skraćeno LDL lipoproteine koji sadrže najviše holesterola i preko tih receptora uvlači LDL lipoproteine u sebe. Jetrene ćelije uvlače iz krvi, ulaze ti lipoproteini u ćelije i u ćelijama se onda oni razgrađuju i holesterol se dalje koristi najpre za sintezu žučnih soli i na taj način se smanjuje njegova koncentracija u samim jetrinim ćelijama, a pošto se povlače ovi lipoproteini niske gustine iz krvi, onda se smanjuje koncentracija holesterola u krvi. Taj se mehanizam pokazao vrlo efikasnim jer takvi lekovi snižavaju nivo holesterola u krvi za skoro 40-45%. I zbog toga, od kad su otkriveni, a to je bilo pre nekih 20 godina, oni se koriste danas izuzetno mnogo, da su stalno među prvih 10 najviše korišćenih lekova u svetu. Pošto su dugo bili korišćeni samo za lečenje povišenog holesterola, kad neko ima povišen holesterol u krvi, kasnije se utvrdilo da ti lekovi su korisni ne samo kod povišenog holesterola, nego čak i ako neko ima normalan holesterol, ali ima razvijenu aterosklerozu i mogućnost da nastanu komplikacije ateroskleroze. Naprimjer, ako je neko već imao infarkt miokarda ili već imao infarkt mozga ili već imao neke probleme sa perifernim arterijama u smislu nekih ishemijskih promjena na ekstremitetima, onda primjena ovih lekova iz grupe blokatora hidroksimetilglutaril koenzima reduktaze može da smanji učestalost ponovnog infarkta miokarda, ponovnog infarkta mozga i ponovnih problema na perifernim arterijama. Dakle, oni su vrlo korisni u sekundarnoj prevenciji aterosklerotskih i aterotrombotskih događaja. U ovoj grupi lekova ima više lekova. Prvi koji se pojavio bio je simvastatin, a kasnije se pojavio atorvastatin koji se danas možda najviše koristi
i rosuvastatin u zadnje vreme koji je takođe u većoj upotrebi. Ostali lekovi su bili korišćeni i oni, ali iz te grupe, ali se danas mnogo manje koriste. Problem kod ovih lekova jesu njihova neželjena dejstva, koja se ne javljaju tako često, znači mali broj pacijenata ih ima ta ozbiljna neželjena dejstva, ali kad se jave mogu biti zaista ozbiljna. Oni slično kao derivati fibrične kiseline mogu da oštete jetru i da povećaju koncentraciju enzima jetre u krvi, što je problem. Ponekada može biti drugo, oni mogu da oštete mišiće u značajno većem procentu nego derivati fibrične kiseline. Dakle, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin i drugi lekovi iz ove grupe kod jednog broja pacijenata mogu da dovedu do oštećenja mišića, to nazivamo miopatijom. Ta miopatija se ogleda u tome što pacijent ima bolove u mišićima. Pacijent treba se upozori kad prima lekove, čim primeti prve bolove da odmah prekine upotrebu ovih lekova. Ukoliko se ne prekine upotreba tih lekova, a bolovi se i dalje javljaju, onda oštećenje mišića može da progredira i vremenom da se toliko oštete mišići da se iz mišića oslobode mioglobin u većoj količini zbog izumiranja mišićnih ćelija. Taj mioglobin onda se uđe u krvotoku se povisi koncentracija, on se u bubrezima profiltruje kroz glomerule i izluči se u tubule, a u tubulima zbog velike molekulske mase i velike koncentracije ne može da izađe, da prođe kroz tubule, nego se taloži u tubulima, može da začepi tubule, da nastanu cilindri u tubulima i da praktično otkaže bubrežnu funkciju. Tako da jedan broj ljudi čak može da završi smrću ukoliko se ovi lekovi koriste, iako se javi ta miopatija, a ne leči se na vreme. Otuda je od najvećih značaja upozoriti pacijente na tu mogućnost i da čim osete neke bolove u mišićima da se hitno jave lekaru, a lekar treba da proceni da li je došlo oštećenje mišića. Kako će lekar to da proceni? Jednostavno tako što će da izmeri koncentraciju enzima kreatin kinaze u serumu, iako je ona povišena, onda u stvari imamo oštećenje mišića. Ako je normalna, onda pacijent ima bolove iz nekih drugih razloga, ne zbog ovih lekova. Kao što sam već rekao, lekovi iz ove grupe su vrlo efikasni. Postoji treći jedan lek koji se zove nikotinska kiselina. To je u stvari derivat vitamina nikotinamida. Nikotinska kiselina je jedan lek koji deluje i na povišene trigliceride i na povišen holesterol. Dakle, ona posjeduje slične mehanizme dejstva kao što imaju i derivati fibrične kiseline i blokatori HMG koenzima reduktaze. Deluje na oba mesta i može da snizi nivo kako triglicerida u krvi, tako i holesterola u krvi. Nikotinska kiselina je u tom smislu vrlo efikasna. Sniženje i jednog i drugog lipida može biti čak i do 40-45%. U principu se dobro podnosi kod jednog broja pacijenata. Oni mogu da imaju problema prilikom upotrebe ove nikotinske kiseline, što će posle uzimanja oralnim putem, kako se taj lek uzima, doći će do pojave povišene temperature, zažarenosti u licu, crvenila u licu, možda čak malo i mučnine, dakle nešto što nalikuje na grip. I onda se kaže da su to nežniji efekti nikotinske kiseline nalik na grip, što se može sprečiti ako pacijent pola sata pre nikotinske kiseline uzme jednu tabletu aspirina. Većina ljudi podnosi dobro nikotinsku kiselinu i nema taj problem, ali kod onih kod koji se javi ovaj problem neželjenog dejstva nalik na grip, nekada im može to toliko da im smeta da oni moraju da odustanu od dalje upotrebe nikotinske kiseline. Inače, nikotinska kiselina je stari lek koja nema nijedna farmaceutska kuća patent na nikotinsku kiselinu i može da proizvodi bilo koja farmaceutska kompanija, zato je ona dosta jeftina, ali pošto je jeftina, zato nema nekog većeg interesa njenom proizvodnjom, pa se ona danas retko koristi. Pre svega iz tih razloga što nema interesovanja farmaceutskih kuća. Pored ove tri grupe lekova koje su najvažnije za lečenje povišenih lipida, u poslednje vreme došlo je do stvaranja jednog novog leka za lečenje povišenih lipida koji se zove Evolocumab. Evolocumab je jedno monoklonsko antitelo koje se daje periodično, znači svega na nekoliko nedelja pacijentima i koje u stvari deluje tako što vezuje se za neke proteine koji dovode do smanjenja broja receptora za LDL lipoproteine na jetri, pa kad blokiramo takav protein pomoću Evolocumaba, dakle monoklonskog antitela, onda on ne može da deluje na hepatocite u toj meri i ne dolazi do smanjenja broja receptora na membranama hepatocita, zbog čega se lipidi iz krvi pojačano preuzimaju u jetru i tako opada njihova koncentracija u krvi. U suštini Evolocumab kao monoklonsko antitelo deluje tako što sprečava na neki način prirodne supstance u organizmu koje dovode do smanjenja broja LDL receptora na jetri i na taj način, sprečavajući dakle smanjenje broja receptora, povećava se broj receptora i povećava se preuzimanje lipida u krvi i snižava se nivo holesterola u krvi. Efikasnost Evolocumaba je jako velika, tako da je on efikasniji nego ove sve prethodne grupe lekova i nikotinska kiselina i blokatori HMG reduktaze koje još nazivamo jednim imenom statini. Ona može da snizi nivo holesterola u krvi i do 80%. Efekat je zaista veliki. U principu se dobro podnose to monoklonsko antitelo, znači kao i druga monoklonska antitela koja se primenjuju. Obično monoklonska antitela imaju
imaju jedan problem, a to je da se mešaju u funkcionisanje imunog sistema i onda može nastati povećana sklonost ka nekim vrstama infekcija kod pacijenata koji uzimaju monoklonska antitela i ponekada povećana učestalost nekih vrsta tumora. To je naravno sve su jako niski ti procenti i zato su ti lekovi dobili svoju dozvolu za korišćenje, znači jer se te takve komplikacije javljaju relativno retko. Problem kod evolocumaba za upotrebu u opštoj praksi i u opštoj lečenju jeste relativno visoka cena tog preparata koji je relativno novijeg datuma, zbog čega se danas koristi samo kod pacijenata kod kojih se nivo holesterola u krvi ne može na drugi način sniziti drugim lekovima, nego se mora upotrebiti evolocumab. To bi bilo ono što je najvažnije o lekovima za lečenje povišenih lipida u krvi. Postoji neke druge grupe koje su manje značajne od ovih koje danas se zaista mnogo manje koriste.